Thokozani bogogo nomkhulu isakala sendoda. Ngisekhona la eIndia ngane zakwethu. Ngane zakwethu ngendlela kuphisa la ngayo lana kunzima ukuthola ama sports right okushaya ivideo yethu. Ngane zakwethu ukubone mawufika endaweni ethi workplace. Ngaso sonke isikhathi amandiya aba nama position ngaso sonke isikhathi whether uyafika kudala ekhona in sesijustify thina ngokuthi ngoba laba vele bazenza belungu ingoba laba bazenza ngcono ingoba laba in no ngane zakwethu bawuphethe umuthi weyikhundla laba bantu imithi yeyikhundla bayiphethe ungayaphi uyephi ngane zakwethu yingakho yonke indawo uma uthi uyakuyo uma njena angaqhashwa enkampanini uyayithola iposition ingoba lento isegazini ngane zakwethu yazi ngithe mangifika kwenye indawo bese bekhuluma indaba engeke ngakhuluma ngayo la kunena ngane zakwethu umuthi kufanele ube segazini not esikhumbeni ngane zakwethu imithi emandiyeni isegazini ayikho esikhumbeni so ngane zakwethu kubalekile kakhulu ukuthi kunoma yini esiyenzayo sikhumbule lokho ngane zakwethu ukuthi lento isegazini kubona ayikho esikhumbeni ngane zakwethu isakwa sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha le video imfishana kakhulu ngane zakwethu ithi uma kukhona iposition noma okuthize okudingayo kufanele ukuthi umuthi ube segazini hayi esikhumbeni chaza ukuthi kufanele umuthi udlisise udidiyele uphekwe ufake ebhodweni lomuthi into zakho zame kahle isakwa sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha uLocksmith umavula kuvala emzini amanye amadoda technician yedlozi iengineer yomsamo Thokozani bogogo.